sakut kane ka alto keten ha ketika pengum ka bashir khai tasam ka balami hapo ka NH6 kata hakasnong kiang kane ka alto keten ka batmu ban lejing lej bat ka bakat dangyai na ketika snong kiang ka alto keten kalangam plak ha ketika surak thaleu bat ka alto keten kamla shu banya chakman ban link ba kane ka video rupila ban sakhi baki pai ba ban se ki haban shue niat na ya ketika alto keten shadin na ba amlong shu ya ketika alto keten ban niat chakman kane ga de kata ka NH6 ka national highway ka balas sedang na duka sorba Guwahati hapo ke jela Assam bad yai paling ba Meghalaya ban lipoi pat solution nong ba Agartala bat Aizawl kata hapo ke jela Tripura bat ke jela Mizoram kane ka de kata ka jinglong cho ka NH6 haka ba hadu menta ka sarkar Meghalaya kam simlala ban repair ya kane ka surok NH6 bat kumta serta ki paj ba bayat bayang na ka te ka surok bat sakane ka we pat ka jingjia ka belajia minci sengi bat kata hakiti kitany kiang hi kata hakate ka surak ba NH6 pila ban yoi ya kane we ka truk ka bajrong ba bat ka bakit ya ketika tang bulldozer bat ketika truk kalali sokut hakate ka jingking ka badan hakitany kiang bat kumta kano jing sertok ladangi page daki video ki basa priang online ki social media hakabai dei bat ka yat ka yang hakate ka surak NH6 ayu pai ba pidan men ang halor kini ki baro ki bala long menta ka situation jaka tika jinglong jaka tika surak ba NH6 ayu pidan men ang saya le budan kam kenang ba kan ka surak kan bahabat kan ki usap rang Barsakan yang kawai pat ka jingjia kata hapa ka surak NH6 hi kata hapa ka jela Mizoram 4 hakaba pila ban sakhi hi bahapa Mizoram lailai lanang isyar khai susu ka jingkte barkat jing sartak ki paj ba ki bayat bayang nakate ka surak ba hakaba pila ban yoi unu sumo driver ubalai le kat bala ban light nakate kte padu sumo driver uhab ban mat yaki jing bat kum taling bakan ka video rupila ban sakhi hi baka sumo kala bet kte lot bat kala betoy hakate ka surak ba